ในเรื่องยังกษัตริย์ไว้ดิฉันตั้งเขาพี่กีน้องประทายขบวนกวีโตว่ากีจึงเชียกีวมิหากini ki sengi ki dedap haji kita omi ibani kena itim itla haji kita wa ka jengai niam kayong i kam ikon ka niam tre ko juk mi ha ki khobor ha ki kot khobor ki wo juk mi ha ki media le ne YouTube Nagipor sikipor kamtam hachwa wa poi kaniam perukom kayong i kawas nyau si wa ne liang ki khon yong ka ne liang yong ka san ajwai ju em bantai he won ne won ne bantai wo pandem ya ka jingat kawa ngat ki khon yong gari India kat kam ke constitution ko de pediam hakari ke yong i ko man ke secular democracy ko won unang chong chunong yiu ngai ya ko won kan niam ko o sia em kam hakani ko po mi ki jing tho hagi kot ko bor pareng kot ko bor kesi ne ki por skipor ten neliang yang kasen rajwai longba ki khon ki yang ka jo em iwo counter iwo react ya ka jing thok ya ka jing ngat ki yang mi i perkhat neliang ka executive committee yang kasen rajwai iwa hadin kani ka Jingjia kawami hau YouTube wota.com dan ni kami sikot kubur hai jing kita wa karukom ngai niam kayong i kawa jia ha ka khat pratarek dakawi dan kejingmut kamu presiden nong elang hakli tam yang kasai najwai Dailang wo joint secretary dailang wa ka executive committee yang kasen rajwai the file ka FIR ha officer circle officer yang kajwai police station haju ipor dakam yau ni ubru rangbat udah nod uthok nod upen dan nod penok pada nak rupanya ada orang yak ki khon yong kan yam tre ki bachat dai dai kra handrai habati ni ka executive committee ka sen rajwai askil ter chonga arphau tarik waga arphawi tarik dami ka jing perkhat open mi ka chapi ki press ki nang pathai ku bor Yau ke perthai waka sen rajwai sekat tu haduk ka khat pratarik man bat ko wacha tho ben kalam ben ha ki witawan ki khon yong kiniam ki wm hakani ka state ka yong nage por se ki por ka sen rajwai file FIR ko em ki wa yo ki poli sutres em ki wom yo hanrai ne ka ski ar phawi tarik 9 ru yo ka snem ar hajar ar phawi chemi je karai wa ka sen rajwai from now onward to man aggressive ko wo react wo counter ya ka wan ka condemnable in regards to our belief and customary practice. Sen Rajwai take the resolution today that from now onwards, if any person
condemn or write something against our belief. Say that why take a pain this decision to take them into the law of land. From now onward, from today, no more compromise. If anything or any person condemn our belief and our faith, because we take this as the minority within our state, but our heart is big. We never resist or we never complain. As a member, as a president of Saints, and also member of faith leader, faith forum in Meghalaya, I will take this into the forum in the day to come, and then it will appear as one of the main agenda. Kat kamu hikai, ke directive of state, kat kamu hikai ke constitution ke yogi. I love my own faith and respect other. Kata tok kan nong rim kawa scam, kawa I kam kinong yalam, kinong ya khamat yong kasen rajwai, yanyi ha kanong rim kawa umaya ya yong uburam ya yong. I request my fellow citizen in Meghalaya, please abstain from indulging of writing any article without a prior permission from the organization. I request each and every columnist and those who contribute article also, from now onward, please, if you want to write anything about our customary practice, please meet our people and also meet the office of Saint Rajwai, so that there will be no ill feeling among, or there is nothing hurt to the sentiment of the son and daughter of Niamtre in Meghalaya. Hagan ni kapor, kamu angan ni, wakan ni ka agreement, lani ka compromise ko ongi, wow nu kunro, uwa pertuj Samuel Latam, daman ko kajerai ko khado, kawana ni sikmat, mhadok em tu tu thọ ben, thọ kenno, ya kan yam berukom kadustur geriti ke yogi. Lada em kam kita ka Saint Rajwai, banse ko, waulai sikmat, kat kam bacha kaduti, yom ka law of land. Ne baile, cikat tu demani kiwihacha. To pile para nong chong chong, kemakhalia em buram. To pile pitho ya yang pihi ijingat, ile ya thoi ya yang ijingat. To pile penyosuk ika kan ikastit ke yang dewo yamayai kawi ba kawi kaniam. Klam de everyone ni wan iban ikan do. Nado ki nong yalam niam. Kini ama per ke apa kemakhalia. Hado ki khenro khenlot. Watan in suk imsani. Apa kan ika state ke yang dai yamaya. Yang lagi UM ni wan isnyau si isnyau dia hapardi yang ne phao ong và Saint Rajwai kesenyam ko emakmado ko mami wani berkat ne benta ko wan raya kata kajing senyau ya pher para jaguru hapok kani kestir kayogi senyau komeno
Wa yo la dan ni upachat hakani kajeng ichem ini. Yo poi go sakit kong yung yo poi go sakit thao ke wo yo yo wa yi pakhat ka sai na choi. Nai ni sekamat em kam hi jan kajeng ichem para nong yalam niam yo sikai ki khon yong ka niam ka wip ka wi ka niam ka em ha bo ka ni ka ri ka yo hi yo suk yo sai ublai wo phingat phi ublai wo ingat ngat ajan ole ya ki itlang hi ki hakata ka jing pakhat nai banta wo ya ya ka jat ber hakan nong ren ko scam u ko mai hok wo le hok wo dui hok ko blai simon ngala kawa oi presiden ni kawa kami kon ke jantre ho pai comments yang di kon ro yo man le gi bru ti he kian cha ki social media empor ho man em le niam yang di yang ke jantre yang ni lo to ringo bla lang do udulo he lang do le ni de klam press conference yang sen rai ni dem gi comments ki open ta ye jing ye sia yo kami ngi jantre tengai bi pa o ni wa ile wa pun gi khon gyong i nga ong ba gi khon gi ni em thui tong ba niam la man gi khon yang niam gi khon yang dua ha ku mi ni niam tri ne ha mi gi blan to sin gi gi be pun gi pa pun ki to gi khon gi niam tri te jing no jing tha yong ki man ni kam gi tu ding o cha spin pun gi tanat o dan pun gi tanat kalau kamte nga ko open sia gi di ku bor wa ni skmat to bane ku comments ki wa ta jinge ngi o ta ji perniam o ta te ji siaw ami yo khu yo khamat ta comment nei bha wa iwan no comment fi wa wanra ga ga jing tali ha per di yong i kam ki khon ko khen pa ki em ha ga ga bri nyang phet nyang skum wo ha ji por le pa di ki khon yong nyam tri yong i la pa di khon nyam tri yong i la o korpa ga to kier ni nei wan wo comments le ni wo pho segi social media ko pun kita ya jinget yang ki biduan nei bha ini wan ra ga wan ra ga du siaw si ko du siaw umit isia wo wan ra pi pra ha per yang ni dengan skema wa i ji comment o bha yang pi u ye ble o bha tam nei benta ga te bru ka usai ra ban ga wi ni ko sen ko wa yarap hawa i ra ga ko sen hayau hat pun hiari bai wa ni wo ma bi bai kan mamma bi kon ngam tre ma lensa khen pe chile khabat te jo hile wa hani le phi pe yi dei te mi se ni mu ya ham pe yi dei te mi se ni yu gun chin nei ba ngai bi o to ko bor bi wa i kam ka sen rai man gi kon ngam tre ki ukso wa tabat ya ga dustur gurti ya ga niam gurkam iwa ikso ya i bende ga ya ri ga jek bru kam di oskai o ti bi won kur won kha won lok won jor hajrong ta na rin per pa jor to le wani wan iwa yo yo ba